Poštovani gledalci, pratite emisiju 7+. Moj gost večeras je arhijepiskop Cetinski i mitropolit Crnogorski Boris Bojović. Dobro vam večer i dobrodošli u naš program. Bolje vas našao. Dobro večer. Moram vas pitati na samom početku vezano za sve ono što se trenutno događa na Bliskom istoku. Tenzije rastu iz dana u dan. Koji je vaš komentar? Bliski istok je jedna velika rana uopšte cjelokupnog društva, cjelokupnog ljudskog društva. Jer jedno sveto mjesto, kako je Jerusalim, a to je sveto mjesto za sve tri religije, i za hrišćane, i za muslimane, i za judeje ili jevreje. I teško je gledati da tamo stradaju djeca, nevini ljudi, a sve to ima neku svoju političku pozadinu i ne znam odakle toliki fanatizam da se uništavaju ljudski životi i da koji je razlog, jer znamo da to nije bogata zemlja, znamo da nije zemlja koja, jedna, da kažemo, pustinja. Ona je važna u tom duhovnom smislu, ali zaista sam žalostan i nije sam zauzimao ničiju stranu. Ja zauzimam stranu da se odbrani svaki ljudski život i da se spriječi svako nasilje koje postoji. Vi ste vrlo često u Sarajevu i ovdje ste rado viđen gost. Mogu slobodno to da potvrdim. Kako se vi osjećate i šta vas dovodi u Sarajevo? Hvala vam. Sarajevo je kao da dođem kući. Tako sam i vaspitavan. Imao sam strica koji živi u Sarajevu i strinu, oboje su nažalost spokojni. Puno lijepih trenutaka, puno izleta, puno prijateljstava koja me vežu za ovaj grad. I znamo da je to grad kulture, znamo da je to grad pjesnika, pisaca. Možemo reći i grad ljubavi uopšte prema ljudima, jer tu žive dosta nacija, dosta vjera i nekako su skladno živjeli dokle neki faktori s polja nisu napravili ratna stanja, sukobe i sve ono što se nažalost dešavalo. Nažalost, dva prijatelja i dva čovjeka koja sam jako cijenio nisu više među živima. To je Marko Vešović, Crnogorac koji je čitav svoj život proveo u Sarajevu, poznati književnik, čovjek koji je kritikovao sve ono što je trebalo kritikovati. I drugi je Abdullah Sidran, koji je nedavno preminuo. Sinoć sam prošao pored njegovog groba, poklonio se. Odmah onđe gdje smo se i sretali u hotelu Evropa. Tako da za Sarajevo me vežu mnogi ljudi i jako se rado vraćam Sarajevo. Bilo je dosta problema u Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi tokom vašeg imenovanja. Kako se sve to završilo i kakav je status mitropolita Mihajla? Znate kako, u svakoj crkvi, zajednici, u svakom bitnom segmentu društva postoje problemi kad se spoljni faktor umiješa unutrašnje stvari, kao što se desilo kod nas. Kod nas, nažalost, su se civili umiješali u rad crkve i bila je dovedena u pitanje uopšte opstanak Crnogorske pravoslavne crkve. Zbog toga smo pokušali, zamolili i tako dalje, a na kraju otpratili u penziju ili u mirovinu našeg uvaženog mitropolita Mihajla i mislim da će se stvari rešavati polako, onako kako treba, na tom dobrom, ljudskom i odgovornom nivou. Nažalost, tu se direktno miješa Ministarstvo pravde, koje ne želi da tu promjenu koja se desila u Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi evidentira, nego jednostavno ne želi da evidentira, ali Upravni sud je već jednom donio odluku i mi smo još uvijek u upravnom postupku, jer smo podnijeli žalbu Upravnom sudu, da se riješi pitanje, jer to je samo da se stavi da je izabran novi poglavar Crnogorske crkve i tu ništa nije novo, jer i mitropolit prvi koji je bio Sveti Antonij Abramović, kojeg smo proglasili svetiteljem, je izabran na isti način.
umirovljeni mitropolit Mihajlo na isti način izabran kao što sam ja izabran na opšte crnogorskom zboru. I to je potpuno jedan slijed događaja koji je išao od obnove Crnogorske pravoslavne crkve. Zašto je to nekome sporno? Šta je problem? Pa znate kako, crkva crnogorska je u zadnjih 10 godina imala velike probleme i nije mogla toliko da reaguje. Nijesmo išli prema svojoj dijaspori, nijesmo imali toliko mladih kadrova koje smo trebali da prikupimo, da dođu i da podrže svoju crkvu. I puno problema i to je odgovaralo upravo neprijateljima. Jer znate kako, u Crnoj Gori bi po mišljenju Beograda trebalo da postoji samo jedna crkva. I to crkva Srbije, ili kako one nazivaju Srpska pravoslavna crkva. Zato je upravo i napravljen taj problem u Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi da bi ona ostala na marginama društva, da vjernici ne bi dolazili, da nam se ne bi vratili naši hramovi. I to je direktno dirigovano političkim uticajem sa strane, mogu reći otvoreno iz Beograda i od vlasti koja je tamo trenutno. Da li još uvijek traju te obstrukcije Beograda, Moskve, da se obstruira vaš rad i Traju definitivno i oni veoma pomno prate sve što mi radimo i uvijek to kritikuju. U zadnju godinu dana smo uspjeli da budemo sa našim vjernicima i u Americi, u New Yorku, gdje treba ubrzo da se jedna crkva kupi, koja će biti, to je metodistička crkva, ali će biti pretvorena u pravoslavni hram i tu će se skupljati svi pravoslavni Crnogorci. Otvorili smo vikarijat veliki u Rumuniji, tamo imamo jednog vladiku. Dobili smo još dvojicu vladika vikarnog, jednog u Italiji, jednog u Crnoj Gori. Imamo 17 svještenika u cijeloj dijaspori. Od Brisela, od Štoholma, od Bukurešta, Rima i tako dalje. I želimo da to napravimo ovdje i u regionu. Dosta novih stvari se dešava. Ljudi su počeli da se vraćaju u crkvi. Jer uporno, moje mišljenje, da trebamo da se bavimo više našim vjerskim pitanjima i da pomažemo ljudima da pronađu Boga u sebi i da im na neki način ih uputimo na taj put. Nebitno je da li smo mi mitropoliti, reisi ili kardinali. Bitno je da dopremo do svakog srca i da naše riječi budu blage, da budu bratske, da budu pune ljubavi. Jer svi služimo Bogu i svi smo djeca Božja. Da. I vi ste došli na čelo crkve, odlučili da donesete određene promjene i to nekome ne odgovara. Imate i primjer islamske zajednice u Srbiji koja je izabrala novog reisa i njemu isto ne dozvoljavaju u Beogradu da je registruje tu promjenu u samom društvu, u samoj vjerskoj zajednici. Tako da ti primjeri su očigledni i znamo od koga dolaze, ali mi imamo dovoljno strpljenja, imamo dovoljno snage, imamo dovoljno ljubavi da na sve nepravde odgovorimo na taj ljudski način. Da. Hoće li ikada doći vrijeme kada će se politika odvojiti od crkve, džamije, od vjere generalno? Ja iskreno vjerujem da će to doći i da generacije novih vjerskih poglavara koji dolaze moraju da jednostavno budu ljudi vjere, a ne ljudi bliski politici. Ja znam, i kao što sam rekao prije, da je politika tamo gdje je moć, da je politika tamo gdje je novac, ali mi imamo dovoljno duhovne snage, jer onda postajemo isti kao političari. Ne smije ni jedan vjerski poglavar da favorizuje ni jednu partiju. Svi vjernici su naši, a mi nijesmo ničiji. Vi ste predvodili prvu posjetu... U političkom smislu. Jasno. Prvu posjetu crnogorskih pravoslavaca u State Departmentu, Senatu i Kongresu. I od tada su zapravo počeli neki veći pritisci na vaš rad, koliko sam ja mogla da iščitam o svemu tome. Zbog čega, kome je i zašto smetala vaša posjeta SAD-u? Može se pretpostaviti kome je smetala. Smetala je sigurno i Beogradu i Moskvi. I smetala je ljudima koji misle da trebaju ovaj prostor da drže zatvorenim
i da ga vežu za ruske interese i za srpske interese. Pričam uopšte za jugoistočno, za naš zapadni Balkan. Jer to žele da naprave i u Bosni, i u Crnoj Gori, i u Makedoniji, i na Kosovu. Sve nas žele da drže kao taoce time što je Srbija velika i što ima neku veliku moć i kao sa njom će se pregovarati. Jeste, prvi put od obnavljanja Crnogorske pravoslavne crkve posjetio sam Vašington i bio na 9 sastanaka što u Senatu, što u Kongresu. Sreo sam se i sa gospodinom Escobarom i razgovarali smo o mnogim bitnim stvarima, kako gledamo, jer oni nisu imali taj uvid što se dešava u Crnoj Gori. U Crnoj Gori su se desile neke litije koje su bile politički motivisane. One uopšte nisu bile vjerske. One su bile za smjenjivanje režima koji je do tada bio ili vlasti u Crnoj Gori. I oni su iskoristili narativ i rekli neokomunisti žele da unište hrišćansku crkvu u Crnoj Gori. Ja sam ih samo pogledao i rekao da li vam ja ličim na neokomunistu. Mi smo hrišćanska crkva, pravoslavna crkva, crnogorska crkva i mi želimo da u svojoj državi imamo ista prava kao sve ostale crkve. Većinski, poznato je da u Crnoj Gori još u vrijeme kralja Nikole u prvom ustavu iz 905. pominje se Crnogorska pravoslavna crkva, pominje se islamska zajednica i rimokatolička crkva kao tradicionalne crkve. Pominju se kao sve ostale priznate vjere su poštovani, priznate u Crnoj Gori. To je bilo 905. Znači prije 120 godina. Mi sad nemamo to riješeno na državnom nivou. Napravili su jedan čudan ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom koji oni nazivaju temeljni ugovor. Temeljni ugovor između dvije države i mogao je biti sklopljen jedino sa Vatikanom, zato što je Vatikan država. A sa Srpskom pravoslavnom crkvom je napravljeno do toga da, na primjer, službenici Ministarstva unutrašnjih poslova ne smiju da uđu u crkvu ili u hram, nego moraju da pitaju nadležnog vladiku Srpske crkve da li oni mogu da uđu uopšte ako se nalazi neka osoba koja je napravila krivično djelo. Znači, potpuno su obesmislili taj ugovor i taj ugovor niti je zaživio, niti će ikada zaživjeti. Mi ga apsolutno ne priznajemo, jer što kaže Valtazar Bogišić, što se grbo rodi, vrijeme ne ispravi. Tako ni mi nećemo nikada priznati da postoji taj odnos vlasti prema Crnogorcima, jer iskreno svi potpuno smo obespravljeni. Ne smijemo da uđemo u crkve koje su gradili naši preci. Jeste, Crna Gora je podijeljena i žestoko je podijeljena u porodicama. Imate gdje su dva sina Crnogorci, dva su Srbi. Gdje je otac Srbin, sin je Crnogorac ili obrnuto. Zato što ta asimilacija u Crnoj Gori je bila pogodno tlo, jer smo iste vjere pravoslavne, pa su srpski interesi uvijek htjeli da preklope u Crnoj Gori. Iako u nacionalnom smislu smo dvije nacije, dva naroda, crnogorski i srpski. Ali to traje već dugo godina i jednostavno je politički interes da se izađe na Jadransko more. Dakle, političari smiju da se miješaju u vjeru, ali vjerski službenici nikako u politiku. Jeste li vi postigli ikakav dogovor u Americi kada ste vi zapravo kazali šta se sve tamo događa? Šta su vam oni rekli? Ja sam iznio naš stav i naše mišljenje, jer zaista Crnogorska pravoslavna crkva podržava evroatlantski put Crne Gore, podržava to da smo mi evropska država i sve evropske vrijednosti tradicionalno baštinimo i jednostavno ne želimo da se vežemo za taj propali projekat stvaranja tih ruskih svjetova, srpskih svjetova. Imate takav masakr kakav se dešava dolje u Gazi i u Jerusalimu, dešava se i u Ukrajini. Tu na neke 2000 kilometara od nas. Ja sam studirao u Kijevu, još me to više pogađa i boli. Imate prosto nasilje, prosto genocid nad ukrajinskim narodom. Odabirom ponuđenih opcija pogledajte nastavak ove priče ili odaberite novi video.
Vi upozoravate i na to da je Srbija uzurpirala cjelokupno pravoslavno sakralno blago Crne Gore. O čemu se tu radi? Tako je. Znači, 918. godine. Prije toga, ajde počnemo, 916. godine Crnogorci su branili od Austrije odstupnicu srpske vojske za Grčku. Oni su otišli tamo, pola vojske je ostalo u rovovima, u smetovima, u snijegu i tako dalje. I kada su se vratili podržani saveznicima, oni su osvojili i okupirali Crnu Goru, Bosnu, Vojvodinu i tako dalje. Znači, ti isti vojnici kojima smo mi pomogli, oni su u Crnu Goru umarširali u novembru 918. godine, uništili crnogorsku državu, to jeste ukinuli je, ukinuli crnogorsku dinastiju Petrović-Njegoš i ukinuli Crnogorsku pravoslavnu crkvu. I od tog perioda mi smo bili u okupaciji. Do 1945. godine, kada se ondašnja vlast komunistička vraća status Republici Crnoj Gori, čak je bilo izbrisano ime Crne Gore, nego je bila prozvana Zetska Banovina. Od tog perioda u Crnoj Gori je Srpska pravoslavna crkva. I mi 1993. godine, kada je obnovljena Crnogorska pravoslavna crkva, prosto oni su nas sprečavaju nas. Imamo mi hramova, jer je nekim mini referendumima vraćeno jedno 60-ak crkava u okolini Cetinja, Katunska nahija, Riječka nahija i taj, ali ima 650 crkava u Crnoj Gori, ima 40 manastira. I niko nama, kao građanima Crne Gore, ne smije da brani da koristimo nešto što je državna imovina. I zbog svega toga se i desile litije. Ali to čini. Kada će Crna Gora da povrati to vlasništvo u koje je Srbija zapravo svojata? Tako. Onda kada dođe neka, da kažemo, normalna vlast u državi, koja će da shvati da država mora biti arbitar u svemu što se dešava, u svim sukobima, u svemu što se u jednoj državi dešava, vlade i državni organi su ti koji moraju da riješe to pitanje. Oni su 30 godina bježali od rješavanja pitanja Crnogorske pravoslavne crkve i stavljali ga pod tepih. I do vijeka je to bilo, nije vrijeme sad. Znači, 1993. nije bilo vrijeme da se obnavlja Crnogorska crkva. Pa 2006. nije bilo vrijeme jer se mora usvojiti ustav. Pa onda 2007. je bio, ne znam, tužilački savjet, sudski savjet. Sve je to bilo skopčano sa politikom. A mi ne želimo, mi želimo samo naša ljudska prava i naša vjerska prava. I to zaista očekujemo od vlasti koja bude u Crnoj Gori, demokratska, evropska, da ćemo dobiti to rješavanje. Nedavno sam razgovarala sa gospodinom Čankom i pitala sam ga šta je zapravo alternativa Vučiću i Srbiji. On kaže da to nije ni trenutna opozicija, jer glede svih ovih velikih političkih tema, oni manje više imaju zapravo isto mišljenje. Šta vi mislite kakva je politika, odnosno kakvo je mišljenje opozicije prema tim pitanjima kada govorimo o Crnoj Gori? Svo pitanje je vezano za te politike. Nije problem samo politika. Problem je i oni koji podržavaju tu politiku. Jer ne možemo skinuti odgovornost sa ljudi koji biraju takve ljude. Jer to je najveći problem. A dužnost je svih nas kao društva da osvješćujemo ljude. Da budu pravdoljubivi, da budu slobodoljubivi, da budu čovjekoljubivi. Da u svakom čovjeku vide svoga brata, vide prijatelja. Jer sve vjere nas uče da tako to bude. Da ne pričam samo u ime hrišćanstva. Znači, svi nas uče da je čovjek stvorenje Božije. Ako smo svi stvorenje Božija i sinovi Božji, onda smo i braća među sobom. To je nešto što moramo i kao društvo u cijelini da poštujemo, njegujemo i onda će političari malo izazirati jer oni ne vole ni vjerske poglavare koje ne mogu da kontrolišu. Jasno.
A vi ste jedan od njih, izgleda. Ja se nadam da jesam i trudim se da jesam. Vi ste najavili zapravo jačanje Crnogorske pravoslavne crkve kako bi ona bila najvažnija duhovna institucija, sve ono što danas nije. Na koji način to namjeravate? Da vam kažem, jedina duhovna institucija crnogorskog pravoslavnog naroda je Crnogorska pravoslavna crkva. Ne postoji nijedna druga. Ne. Naravno, prvo stupamo u kontakt sa Carigradskom patrijaršijom, majkom crkvom, Vaseljevskom patrijaršijom u Istanbulu i vidjet ćemo što oni misle o čitavom pitanju u Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi, uopšte u Crnoj Gori, a onda samo jačanje Crnogorske pravoslavne crkve time što ćemo, ako se Bog da, za par godina već su krenule pripreme, otvoriti duhovnu akademiju gdje ćemo školovati svoje kadrove. To vam dođe kao fakultet za teološki fakultet. Mi ćemo napraviti akademiju, ali već imamo saradnju sa ljudima iz Ukrajine koji su profesori, koji mogu doći da predaju tu, znači stvaranje kadrova Crnogorske pravoslavne crkve, vraćanje povjerenja vjernika u Crnogorsku pravoslavnu crkvu. Jer gledajući svještenstvo Srpske pravoslavne crkve, koje se veoma bahato ponaša, čast izuzecima, ima jako dobrih, časnih ljudi tamo, ali nema ih mnogo. Da. Jer većinom se ponašaju veoma bahato, voze skupe automobile, jednostavno na sve strane pršti taj raskoš, to bogatstvo koje zaista ne treba da ima svještenik. Treba svaku džamiju ukrasiti, treba svaku crkvu oplemeniti, treba dati u katedralu zlatni krst. To je lijepo, ali ne treba da novce koji se daju od priloga za jačanje zajednice vjerske, crkve, džamije i tako dalje, ne treba da se koristi za lične svrhe i da svještenstvo jednostavno na taj način, jer prosto ne možemo reći da smo, opet ponavljam, sinovi Božji, jer Hristos i prorok Muhamed i svi oni koji su propovijedali Božja dijela i Božju vjeru su ljudi koji su skromni i koji su bili vezani za duhovnost, a ne za materijalne stvari. Da, Crnogorska pravoslavna crkva je uvijek priznavala međunarodne presude u vezi s genocidom u Srebrenici. Vi ste i ove godine bili na obilježavanju. Šta vas tjera na to mjesto? Da vam kažem, bio sam u Bukureštu 10. I bio sam automobilom, tako da morao sam da završim tamo obaveze i krenuo sam, znači, ujutro rano da bih stigao do Srbije, tu prespavao i da bih stigao 11. da budem u Srebrenicu. To putovanje je trajalo sigurno 17 časova. Prosto jer osjećam dužnost kao da idem na hodočašće. Pokloniti se nevinim žrtvama Srebrenice i genocida koji se tamo desio je obaveza svakoga od nas. I ne samo tog genocida, ja kažem svakog genocida, svakog zločina, bez obzira ko je stradao. I zaista i u svojim mislima i u svojim molitvama pominjem sve te mučenike koji su izgubili svoje živote nevino samo zbog toga što su pripadali nekoj vjeri, nekoj naciji i nekom drugom opredjeljenju. A ubijeni su isto od ljudi neznavenih, ljudi zlih, ljudi koji su isto navedeni tim retorikama i prosto su uvučeni u te vojske koje su bile oružje za ubijanje nevinih ljudi. Upravo se borimo protiv tih koji tu retoriku šire i smatramo da kad maknemo tu retoriku, onda neće imati ko da huška ljude da se ubijaju i da čine zločine. I užasno se osjećam jer vidim da nijesam znao da je do te mjere u Bosni i Hercegovini da postoje fotografije ratnih zločinaca koje su na zidovima opština. Na javnim površinama i tako dalje. Da prolazim ulicom koja se zove Ravnogorska. Znači, potpuno sam bio zapanjen jer
kad dolazim u Sarajevo, obično ne koristimo navigaciju, ali pošto smo trebali da nađem hotel, stavili smo navigaciju. I ja kažem, koja je ovo ulica? Kaže, Ravnogorska. Tako da treba da shvatimo da smo jedni drugima prijatelji. I da to zaista, ali to mora biti obostrano. Ne možemo mi stalno biti raširenih ruku i vikati da mi hoćemo da vam pomognemo, mi hoćemo da budemo vaša braća, ali vi morate da pokažete dobru volju za to. Da, da. Da želimo isto. Tako, jer čuh sinoć u razgovoru među prijateljima ovdje u Sarajevu i kaže, sa kim ja treba da se mirim? Jedan naš prijatelj kaže, ja sam čitavo vrijeme branio svoj grad, svoju kuću, svoju porodicu. Ja nisam nikoga napadao. Ja nisam niđe izašao iz ovog grada. I s kim ja treba da se mirim? Valjda treba da primim neko izvinjenje, pa da onda dobro kažem u redu, ajde da nađemo taj most koji će nas dovesti do dijaloga. Da. Ne znam da li ste upratili, ali posljednjih sedmica je bila aktuelna kod nas i ta priča da se u udžbenicima osnovnih škola, u entitetu RS, zapravo u udžbenik historije uvodi i to da će učenici učiti o Radovanu Karadžiću i Ratku Mladiću kao herojima. Evo, to apropo ove malo čas priče što ste spominjali, nazive ulica i slično. Kako vi gledate na odnos Srpske pravoslavne crkve spram genocida u Srebrenici? Čemu toliko negiranje? Evo vidjeli smo i posljednjih mjeseci apele gospodina Vučića u Generalnoj skupštini UN-a da zaustavi usvajanje rezolucije o genocidu u Srebrenici, a evo neki dan je kazao kako će odlikovati one države koje nisu podržale to. Nijesam taj dio ispratio. Užasne su stvari da neko misli da na takav način može da prekraja i da uništava istoriju. Svi znamo, mi smo makar svjedoci toga što su ti ljudi radili i koliko je ovaj grad propatio, koliko je nesretne djece poginulo u ovom gradu koja nikome nisu kriva. I ne mogu se takvi ljudi proglašavati ni herojima, ne mogu se proglašavati nikakvim velikanima bilo kog naroda. Mislim da Srpska pravoslavna crkva je ušla u veliku krizu. Smatrao sam da će ona izaći iz te krize dolaskom novog poglavara, ali ona je ušla u još veću krizu dolaskom njegovim, jer ne možete zamisliti da vjerski poglavar služi nekoj politici. I to je nezamislivo. Što upravo se dešava u Srbiji. I nažalost crkva ima Srbije veliki uticaj na ljude u Srbiji i ona upravo im plasira takve užasne stvari. Skoro su mi pokazali video na kojem ide litija, to je procesija sa onim barjacima crkvenim, na kojem su bili uobičajeno Hristos, Bogorodica, svetitelji, ali je bio i Draže Mihajlović, bio i Putin. I to se u Srbiji nosi. Izjednačavanje ravnogorskog pokreta ili četničkog pokreta sa narodno-oslobodilačkom borbom, sa partizanima, je najveća uvreda za sve ljude koji su oslobodili bivšu Jugoslaviju. Ja s ponosom kažem da sam unuk partizana koji je branio ovu zemlju. I nikako ne smijemo zaboraviti taj segment da smo 50 godina živjeli zajedno, iako je to bio komunizam, i ne treba ga zapostavljati. Treba mu dati određenu poštu, treba reći sve ono što je bila greška. Bilo je puno grešaka u tom periodu, ali ono što je bilo dobro moramo njegovati. Druga stvar je, prosto se ljudi dijele na fašiste i antifašiste. Oni koji tako djeluju. Hvala vam velika na ovom razgovoru, bilo je zadovoljstvo. Hvala vam. Poštovani gledalci, hvala i vama na pažnji. Ostanite i dalje uz program HT televizije. Do gledanja.